da sva midva pač se začela družiti, pogovarjati in soustvarjati, je bilo to, ker sem bila jaz toliko zaljubljena v film Kinolika in ona je bila ta producentka filma Kinolika. Tako da iz tega naslova. Dokaj na začetku, ko je bil še v razvoju, ko še ni bil čist potrjen, smo mi že vedeli za ta projekt, smo se pogovarjali, ko so enkrat imeli scenarij, ki so ga delili z ostalimi, so nam ga poslali, smo pač pregledali, se prijavili in potem nestrpno čakali, a bomo tokrat pa lahko skupaj sodelovali, a bomo imeli domače sofinanciranje pravo, da ne bo samo, mislim, da bo polna podpora, se pravi v smislu Slovenskega filmskega centra, Viba filma in tako naprej. In pomagalo je pa tudi to, da sodelovanje je dejansko zahtevalo zelo veliko slovenskih avtorjev, s katerimi dela. Ja. Se pravi, začnemo z Markom Brderjem, direktorjem fotografije, s katerim je Dalibor zelo hiter najdel zelo dober stik, predvsem je pa že videl njegova prejšnja dela. Potem smo imeli 2 oblikovalki maske, zato ker sta si razdelile delo mal. To sta Mojca Gorogranc Petruševski pa Lija Ivančič. Potem smo definitivno pač precejšen ta del je bil tudi na koncu obdelava slike, se pravi grading in DCP, ki je nadomestil 35, torej kot laboratorij smo zdaj ratali, ki ga prej nismo imeli. In pa obdelava zvoka, Julij Zornik. On je pa pač poskrbel za v bistvu celotno obdelavo zvoka z vsemi svojimi sodelavci, od efektov, dialogov, vsega tega in predvsem pa tudi potem zmiksal film v končno podobo, zvočno, ki je toliko pomembno. Ampak na koncu bi pa še eno stvar rada rekla, ker sem zelo vesela, da smo imeli tudi igralca, mladega igralca, ki je komaj iz akademije in je zdaj del ansambla v Novi Gorici, Nejc Tijan Garlati, ki je pač ta vojnik, ki započne vse to. Slovenac je počel rad. Zakaj prav on v bistvu, je to bil del castinga ali je Ankica toliko vam zaupala, da ste predlagali v bistvu? Ne, stvar je v tem, da Kinorama je tudi s svojimi sodelavci pač dobila neke predloge za igralce, kdo in kaj in potem smo se pogovorili in Nejc je bil res super izbira, prišel, se ga sprobali in bili zelo zadovoljni. A ste vi bili tudi na lokaciji oziroma tudi ekipa danes imamo, super je. Danes je drugače rojstni dan Marka Brderja, je pa tudi obletnica 1 leto od kamera testa. Ja, mi smo bili produkcija, ki je bila zelo involvirana pač v projekt, tako da Petra napakira tehniko, gremo v Zagreb in naredimo teste. In tako, ja, pač je tak film, ki smo ga delali skupaj, zato je tudi, mislim, da efekt vse ljubezni in od vseh našega dela tukaj noter. Pozna se, da je s srcem bil delan, ne samo strani režiserja. Ankica, we should switch to English, which let's hope everything will be okay, right? So what Petra said, do you have anything to add in terms of like collaboration? I keep saying that it was a very natural co-production. It was no compromise was done during the whole process, which is a great privilege because co-producing usually means that you need to compromise. You need to give away something to get something back. But in this case, both with Petra and Ranke and the Serbian co-producers, there was no compromising. It was just very natural and very nice collaboration, and everything was basically placed in a way for the benefit of the project. Nothing was done because of the fund rules or anything. And therefore, I really think that we were lucky to have partners like her and like Mogorovic from Serbia, that this kind of collaboration was possible. Otherwise, it can really be heartbreaking when you need to compromise to be able to make a film, but this time it was only for the benefit of the film. Okay, your company, Kinorama, is becoming, or maybe we should say it is, one of the most important Croatian new production companies. Tell us shortly a little bit about the development of the company and how big it became in the last years. There is no difference in if you, for example, compare one Slovenian or Croatian company with the German one. There is no difference, basically, because we all work in very unstable field. You can never tell what will happen tomorrow. So it's very difficult to develop a company
because you can never tell if you will have a new project in 1 year or in 10 years or in 6 months. So it's very difficult to make a strategy, to plan how to make sort of a business model that can persist, because we all depend on the projects, and the projects depend on the committees that finance them. So it is tough, but not tougher than in any other line of business. And I think, and I keep saying, that the patience is actually the basic thing that you need to have. To be patient, I know it's very difficult, especially for young people, but patience is actually what is crucial if you want to stay in a job that you like a lot, and do not lose your courage and energy. You need to be patient. I know it's very tough in 21st century, but this is crucial, I think. And for a feature like Zenith, The High Sun, actually, how long did it take from the first I mean, 3 to 5 years? Yes, 3 to 5, I would say. European average is 2.5 years to develop a project before the production. So we were right about this average. And then I used to say that to make a film from the first day of shoot to finish it, it's like having a baby. It's usually 9 months until you shoot it, edit it, sound edit, color grade, music, everything. It's usually 9 months. So we were right on time. Everything was in this nice schedule. But yes, at the end of the day, it was almost 5 years. From the first idea, from the first email Dalibor sent me, till the finals in Cannes, it was almost 5 years. And probably it will take 1 or 2 years more hardcore Hopefully, to promote the film all around. Yes, yes. Actually thinking about the Oscar as well somehow, probably. Yeah, like in the back of the minds, right? Or yes, I mean, the Oscar is a difficult game, depending on the money, which we don't have. Let's stop talking about Oscar, right? It's better, no? No, but we have very beautiful festival lineup, 30 festivals coming up. One of them is Lipa in Ljubljana, after which we'll have the Slovenian distribution. And the next one we have is in Austria, I think. And, yeah. You already sold the film to other territories for television or? Yes, it is our sales agent, Sébastien Chesneau, who is our international sales, and he sold a lot of territories, to my big surprise, because this is not kind of a film, you know, like a commercial one that can easily travel. So we are very, very satisfied with what he has done so far. Okay, let's talk about the movie now, about Zenith. And actually, I will still use you because Dalibor couldn't make it, unfortunately. You mentioned a film is like a baby, and he really got one. Luckily for you, after the edited, promoted, and everything. But what if he would be here? Actually, he's telling, like in many interviews that he gave, like really many interviews, and he was always ready to tell. One of the things was that the film was made with a heart, which we mentioned before as well, and with no compromises as well. And actually, repeating what you were saying now. Why do you think, like I mentioned before, that you know I noticed like many small animals in the film, like a spider, a dog coming. This is a current thing with Dalibor Matanic, fantasy or fear or ideas that he has. Is there an explanation to those irrational things that... For Zvizdan, precisely, yeah. Nature was a very important thing. Like the third lead character in the story was the nature. So, and all the animals actually represent this idea of importance of to remember that whatever we do, the basic things are actually nature and love and what is within us and what we keep forgetting. So there is a precise narrative reason for having so much animals and nature in the story, but there is also this superstition reason that usually pops up out of nowhere, and it's different for every film we make. And in this one, it was this story with the spiders, and we became obsessed with the spiders. And we had some friends when we did the
the almost final cut of the film, we invited some friends, professionals that we trust, to help us, you know, to tell us if the film is, if they like it or not, if they think it is too long or too slow or whatever. And they suggested that we put away some spiders, and no, no, all the spiders are staying. And it helped. So actually, I think we made. So We double entered obsession, like in this double case. obsession. And so actually, I think we made it for Cannes because of the spiders. That was the reason, probably. Okay, one last thing. Matanic is coming from Lika, and actually, Yes. few of his films already were set in Lika. This one, actually, it's not clear. Is it Lika or it's Zagora, which is almost the same, but it's not the same. So the place is not real. But on the other hand, it is. It could be any of the villages. Yes, it could be any of the villages. Basically, we went there where the story could have happened. And it was a beautiful choice because not only because of the heritage of this particular part of the country, but also because of the beauty of the nature, because of this lake, a wonderful lake and everything. And what I cannot reproduce on behalf of Dalibor are bad jokes that he usually makes when he makes interviews. So maybe Goran or Tihana can help with Let's that because pass the I'm mic really to- bad at that. Yeah. But it's good. Ja, Arabijo še mikrofone, če imajo svoje, že tam male. Demo. Okay. 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 Tihana and Goran. Actually, it's from a point of an actor. I guess it's very complicated what you did, even though it's in the film it looks like really simple. But you are playing 3 different roles. You had to give your personality away in 3 different ways. How did Dalibor explain to you what he wanted from you? Like, what was this first? He made the bad jokes. It was very easy, actually, because Dad is a great director and he really loves his actors and he loves people. And I think that is the most important thing. But it was very a big challenge. It was challenging, but because of Dado and because of the whole crew, And it Ankica, of felt. course. And Brdar, Marko Brdar. Happy he birthday, helped Marko. us, yeah, happy birthday. So we prepared a lot with Dalibor. We made biographies for each character so that we exactly knew what happened before the actual scenes were happening. We watched the movies, listened to music. Yes, and I Try learned to- some trumpet and so on. How long Very bad. the preparations with you actors before the shooting started went? You had like a month, 2 months rehearsal. Yeah, we had almost 2 True. months. And, Did you knew each other before? No. No. You met first time on the set, and then you had to become friends. On the casting. On the they met. casting, Yeah. yeah. We clicked immediately, actually. So, and Dado said to me after a few minutes, Welcome. welcome to the movie. I thought he was joking because he's like that. So I didn't believe it the first few seconds, but after that, the journey started, and it still is. Were the 3 stories, 91, 2001, 2011, shot in a way that from beginning to the end, or you were forced even to mix shootings, like to change? Who was the one that actually was paying attention to the Continuity. continuity and? We tried our best to do the film in the continuity of the story, but of course it is always impossible. It would be easier for them to shoot 1, 2, 3, but we tried as much It's as expensive. we could. But it's really you need to stick to the same locations to do all the stories, all the scenes on that location. Otherwise, you lose a lot of time. So basically we tried, but let's say that we succeeded in like 60% of the film, and the rest was done. Yeah, I mean, as it was possible.
but we shot this film in 30 days only, so it was a race. It was a really race. Make it fast and make it good, right? Make it fast and make it good and make it honest and real and passionate, and that was the task from the very first day till the last one. Tihana, what was more difficult for you, to shout and cry, to make love, actually to put your teeth out? This is it's a joke about Croatian film that actually if there is no teeth, it's not Croatian film. It's not movie. Or it was okay. Or to have like the emotional like breakout. So there are some really extreme scenes in the film. But for me, the worst thing was the cold lake, because I don't know. It was. It was really cold. I mean. It's like high sun, but it's not high sun. It's very cold, and Most of the time you're just worrying not to shake in the scene. Yes. Because it was really freezing. We were like this, and it was action, and okay, stop. So the whole night. and you because we had- hate Dado, you hate Ankica, you hate everybody on movies. But you do it. But you do it because you're crazy and you're an actor, and okay, it's in a screenplay, so why not? Dado makes it really easy. So he's joking all the time and everything. He's laughing, and we Yeah, are. so you're really prepared to do whatever he wants. And you don't care crazy. if it's a tit, if it's a dick, if it's a, I don't know. It's really not a problem. Natural, everything Yeah. is really natural. Yes. The story, actually, it's like if we talk about post-war dramas, and if we talk about Yugoslavian post-war, ex-Yugoslavian post-war drama, here it's really maybe it's after No Man's Land, which we showed at this festival as well as a tribute to Dunja Klemens that got the National Film Award. There are still so many things to explain, I would say, but the way how High Sun is made, I think it goes over, the specific thing of our territory, and from one hand, I think that it's important that people in the ex-Yugoslavian region will see it, and I'm sure that you will make it sure that it will travel specifically in the region, but it can be understood by everybody because it has a strong message that says like at the end love should overcome hate, and Maybe we should make a rule that this is the last film talking about this war. So, okay, we said everything now. We put like 20 years of embargo of making films about this war. No, when we were pitching this project all over Europe, what we were talking about is that this hatred towards the other is a big problem of the whole planet now. Either it's about the Muslims or Pakistanians or this or that, There is always this fear when you see one group that lives next to you and you find it different. So you have this fear of the other. the foreigner, right? The foreigner, which is, and we are facing it right now and at this very moment in Slovenia, Croatia, and all the other countries, whole Europe. So we need to deal with this, and we need to think about it, and this is why I think this film is traveling so well, because everyone knows about this problem. It's not a Balkan story. It's very universal. Let's include Tomislav as well. You are collaborating with Matanic for a long time as well. Yeah, For 15 years, yeah. all his films, you've been the editor. Yes. What can you tell us about Dalibor's way of working, and how do you two go like the idea, the exchange in the editing room? We all know that usually the movie is made in the editing room, right? Yep. So, was there any particular problems for you here, or like just to know what is your collaboration? How much is he involved? Is he over your shoulder all the time, or he gives you instructions at the beginning and then he? No, he actually doesn't give any instructions. I mean,
They shoot on the set. I sit in the editing room, and I start to cutting during the filming. So when Dado ends the shooting, he come to editing room. We already have a first cut, and then we start to talk. I wouldn't call it instructions. I would call it a dialogue between the editor and the director. So first cut was like 3 hours long, and we started debating where do we speed the rhythm, where do we slow down, which scenes do we have to cut out, and stuff like that. Do you see when you watch the film now any like technical mistakes from the point of editing, or because I could say that the editors could always find a way to make it better? Yeah, I don't see technical mistakes. I see some things that I would cut differently, of course. But it's always like that. I mean, if I can work on the film all my life. At some point, you have to say, it's done. Yeah, enough. Whew, I have a feeling that we didn't ask them enough things, you know. Huh? And actually, just now to save the situation, which is a true thing, you are waiting. The car is waiting outside with the engine hot because, like, you are speeding up to Zadar, where this evening you have another premiere before the official premiere next Tuesday. At the All the premieres are official. okay, no, but the one next Tuesday, I heard that you will It's in get Zagreb, the Prime Minister of Croatia. Yeah, probably. Yeah, we had an opening in Rijeka 2 days ago. This is our Slovenian opening, definitely the first screening in Slovenia. Then we have Zadar, Knin. It's in the region where we shot the film. Then Split. Then Osijek, Zagreb, Ivanić-Grad, Sisak. Knin, yes. What about Serbia? What about Serbia? I think our Serbian co-producer, our colleague, will wait for a fest for the big festival, and this is where we will open in Serbia. Anybody has any question? Okay, one. Hi, yes. Veronica, Radio is hi. I was talking to Dalibor in Cannes, and the interesting thing was that he said he used the same actors for all 3 stories because he wanted to make a point that the history repeats itself until it gets it right. And for me it was like an aha moment. I didn't get that from the film. So I was wondering for Tihana and Goran, did you get that when you were reading the screenplay for the first time? Like that's the point of the 3 different stories because the history will repeat itself until we'll get it right. Thanks. I mean, we weren't obsessed with getting the point so much as feeling it. We felt something like that, but we didn't talk about that, and it came. The more we rehearsed, and the more it was more clear to us. But we didn't like, that's that. Yeah, we didn't understand anything. Yeah, I mean, That's what I want to say. yeah, almost. I mean, we knew the stories, we knew everything, and we prepared. So we just during the shooting, we just let go of everything we knew, and we improvised a lot. And yeah, All the actors are very important in the film, especially maybe we should mention Dado Ćosić as well, because like his role is critical. I mean in terms of character, he's really like the one that make it fall down and it's bad. But on the other hand, we can understand and we feel with him somehow as well. So it's really like compliments again on the strong character design. That's actually to Dado, no? But That was really amazing. All the actors in the film, even the ones playing very small roles, are really excellent. And this is great, and because you cannot be good if your partners are not great. You know, it is just the process. Everyone is like a mirror. So if you are great, the other one will also be great. So we had this. The whole team was working like that. It's not easy to achieve. It depends a lot on the luck as well, as much as on the knowledge of the director and his skills. So we were lucky as well.
Guys, thank you very much. I'm really appreciate that you joined us here in Porto Roche for the Slovenian first public screening, and I wish you good luck. I hope your promotion for the film will end in a way that, because I know that this is difficult as well to get many questions, all the ones that are similar, and you have to prepare your mindset. And I hope that for new projects, that this film will help you as actors to get new roles. You will stay with Matanic for the next one. And Ankica, for you, all the best for, we all know what, right? A boš še kaj dodala na koncu, prosim? Jaz bi samo dodala, da film bo distribucijo imel tudi v Sloveniji. Začne, kot je Ankica rekla, po LIFU festivalu. Od 22. novembra naprej bo film v redni distribuciji, tako da, če ga kdo ni videl včeraj, oziroma bi ga komu priporočil, od novembra dalje. Hvala. Hvala lepa. Naslednji naj se pripravi ekipa kratkega filma The Runner, za njim sledi Kosec.
Spet smo v studiu in pozdravljam ekipo filma The Runner, slovensko-hrvaške koprodukcije, kratki eksperimentalni film. Tom Gomizel iz Luxus produkcije, dobrodošel na 18. festivalu slovenskega filma. Šele danes si z nami, ampak smo te čakali, veliko filmov, 11 filmov od Luxusa, tale en izmed njih. Nataša Čiča, Peter Cerovšek in Toma Zidić. V bistvu ste vi trije vsi zdaj sodelavci na filmu, ko-režiserji, ko-scenaristi in v bistvu bi tako lahko rekli, da je Toma edin, ki se je še izkazal zaradi fotografije in montaže filma. Nažalost z nami ni Mirka Vindiša, bi bilo zanimivo tudi njega slišati, kako je on doživljal to snemanje in ta film, ampak bomo poskušali ga v 5 minutah in 39 sekundah, koliko traja film, sem naštel alarm, pa poskusimo tako na kratko, ker v bistvu je res dolg dan. Tom, mogoče na hitro ta koprodukcija, kako je sploh do nje prišlo, Kinoklub Zagreb in Luxus produkcija, je to neka organska navezava ali ste dobili neka evropska sredstva, ali če nam na hitro poveš? Ja, v bistvu je slučajno prišlo do tega sodelovanja. Mi smo delali delavnico dokumentarnega filma na Ptuju in smo imeli poleg ostalih držav tudi partnerje iz Hrvaške, tako da se je Toma oglasil, takrat smo se tudi v bistvu prvič spoznali. On je bil že prej aktiven v Kinoklubu Zagreb, oni so posodili opremo, tako da tukaj ni bilo nekih posebnih dolgih priprav. Mogoče našteješ še v bistvu mentorje te delavnice, ker mislim, da so bili ključni pri nastanku tega dela, prav konkretno za The Runner, ali pa vprašamo Petra to, ki bo bolj povedal. Mentorji so bili po mojem, kar vsi spomembni. Veliko smo komunicirali z Željnikom, prav Želimirjem, ker je on tudi delal en podoben film še v svoji mladosti. Tako da vsi od Igorja Bezinoviča, ki je nam povedal za Mirka, da živi na Ptuju in da je pač maratonec, do same montaže Marko Cvejić, Nemanja Babić, Incredible Bob, kdo je še bil? Jure Černec, seveda. To je res taka ekipa mentorjev, ki deluje tudi kot tim, to je zanimivo. Ne greš od enega do drugega, pa ne vem, enega imaš rajš, pa drugega imaš rajš, ampak pač. Torej, izkušnja Luxus delavnice je bila uspešna, tako da v bistvu konkretna reklama za Luxus delavnico, za Luxus delavnice, ne, prijavite se, odprti so, fajn je, lepo se dela, ne. Še 2-3 dni imate časa, zdaj začnemo v petek v Krškem, 10-dnevno, imamo mogoče še kakšna 2 mesta, tako da pohitite. Toma, question for you, actually, besides collaborating with those two guys, like you're all different in a way. You are not like before talking about collaboration for The High Sun, where everybody pretty much knows each other and they're working together. But you were kind of pushed to make something, and then you had to discover like your differences or your common view on the film. Besides discussing it, for you as a DOP, was easier maybe? It was not easier. It was everything felt organic as we started. Yeah, we were different. We were put together, but we found our way. It was a big group, but I started talking with Peter very early about some stuff, about possible ideas, and just discussing this, we went to some concrete stuff. We started from mockumentary, then we came to something really like this, really stylized, but we were missing a protagonist. So we were talking and talking, Natasha came in and everything was basically natural in this film. It happened and there were no problems with any kind about that. Nataša, si uspela izboriti svoj del odločitve pri teh dveh fantih, ki sta v bistvu po mojem dosti trmasta, pa dosti samozavarovana sama vase, ne, bi lahko rekla. Ne, zdaj se poslušala. Na koncu smo svi imeli enako ideju. Sve je to bilo tle neke in na koncu je speljalo tako, kar je. Na koncu svi bili zadovoljni. Svi smo imeli enaki cilj. Tako da smo speljali. A je ta odločitev v bistvu, da ni bil tipični dokumentarec, ampak dejansko, da je eksperimentalni dokumentarec, je bila v bistvu racionalno sprejeta ali zato, ker ste začutili, da to je neka niša, pa bo potem film lahko šel po festivalih, kar se mu dogaja, ne, v bistvu je predstavljen na velikih festivalih? No, jaz mislim, da je to izhaja iz ideje, ker smo najprej želeli narediti ta neko, ko bi rekel, zafrkancijo poleg tega filma
dokumentarnega, ki ga bomo delali. In pol iz tega sem prerasel nek mockumentary in na koncu ta eksperimentalen dokumentaren film, ki smo rekli, gremo se igrati malo ven, ne? But when we said that we will play, and the most important stuff in the thing in when we were making a film is that we were missing a protagonist. We were developing this world and his world and everything without him, and I think that was the important part of this beginning of how. 5 minut in 39 sekund, koliko traja film, je končano. Pustim še v bistvu zadnjo besedo, za pripomniti mogoče Peter. Jaz bi se rad zahvalil še enkrat Luxus produkciji, ki s to delavnico dejansko da možnost mladim ljudem, da pride do svojega prvega filma ali pa drugega. Potem bi se zahvalil še enkrat Kinoklubu v Zagrebu, Mirku, ki je dejansko ta film za njega narejen. Ja, pa vsem mentorjem, pa tem našim, ki smo bili skupne delavnice, ki so nam tudi pomagali iz drugih ekip, tako da. Nataša, boš še kdaj sodelovala s Petrom ali pa s Tomom, misliš? Ja. Bomo se imeli. Kaj pa konkretno še, Tom, v bistvu sodelovanje s Kinoklubom Zagreb, pa misliš, da lahko dobi tudi nek drug nivo, torej konkreten, pač ne delavnica, ampak skupaj razvijati projekt in se spustiti v kaj mogoče malo bolj zakompliciranega pa... Zdaj zaenkrat nismo še nekaj planirali, seveda je pa vse odprto. Hvala ekipi filma The Runner. Upam, da bo film tekel še naprej po mednarodnih festivalih. Se vam zahvaljujem in želim še dober konec tedna v Portorožu. Hvala. Naslednji avtor filma Kosec, Zvonimir Jurić. Oh, sorry. I'm bad at promoting films, so well, let's try it. With High Sun in the way that there are 3 stories, right? I haven't seen High Sun, so I mean I'm gonna see it next week. So okay, you saw both films, so you can compare it. But I would not like to compare it. Just the structure is kind of like. Well, listen, I was interested in the region where it takes place. It's like Eastern Slavonia, where there was a heavy war there, 25 years ago, and I was interested in making a film about that region of mine through the main guy, this Ivo guy, the war veteran. I wanted to have a figure of war veteran because I think they're, especially in Croatian society, they're good to develop a story around. I mean, I'm not comparing my film to Taxi Driver, but Robert De Niro in Taxi Driver is a war veteran from Vietnam, and probably everybody saw the film, and he goes crazy during the film. So I mean, I think that if you want to say something about our society, contemporary, of course it's not the only way, but it's a very good position or like angle to tell a story through war veteran who has in my film a dark past because he raped somebody, obviously a woman. So yeah, I wanted to tell a story about around him to give kind of this little bit melancholic, maybe depressing setting. It happens all during one night, and actually, I think you managed to show with sound design and also with photography this depression in the area. So it was inside his head, but also outside in the world around him, right?
Yeah, let's say the motto of the film is like, does he deserve another chance? Because of his crime from the past, does he deserve another chance? And I mean, he commits suicide, so he was the judge of himself at the end. You know, I was trying to make a film to have him, so war veteran with the dark past, and like these people in whole three stories, which in one way or another way relate to him. So, and you, I mean, I hope it shows. He finds out that that society is always in a one or the other way is reminding him of his past. And I wanted, I mean, that's why I'm trying to doing my films, whether I succeed or not, it's the other story. But I always try, and I also tried here, to have like, not have like polarized, okay, these are bad people, these are good people. I wanted to make a tragedy that people are trying to, doing the best, to behave in a sympathetic, humanistic way to this character, knowing his past. But at the end, the film, the thing ends tragically. So I didn't want to have like, okay, these are people who, I don't know, terrorize him because of his past, but trying to be very considerate that he has some wound that he inflicted on another person, but also carrying himself this wound. You collaborated with Jelena Paljan for the script. Okay. Where was she brought in? Like for character design? No. It's like, I mean, I know Jelena for 25 years, so I just, you know, I respect her as she has a brilliant mind. And I told her, because we are good buddies, and I told her, Jelena, why not try to write something? And we wrote it like, you know, 5 days a week for, it was almost 2 years. So I enjoyed it, the collaboration. So it was nothing specific, you know, just two minds in one room, and, you know, right. But it helped to get like this feedback when maybe something is not clear to the other one, and then you discuss. Exactly. I mean, that's the best part of working together. You know, you have, you know, 2 minds, 3 minds together, and, you know, if you are not hating each other, I think you can come up with something. Probably everybody's talking when asking about this film about sound design. We should mention Juli Zornik. Yeah, I mean, because okay, I mean, I'm in Slovenia. We are doing this for Slovenian telly or student telly. It's gonna sound like I'm saying to Slovenian public nice words because I'm in Slovenia, but it's not. I really, Juli Zornik, the guys from Teleking, so sound and coloration, they really made a brilliant job. I mean, I respect them a lot, and I don't think that we have those kind of guys in Croatia. Mask was done as well by Mojca Gorgans-Petuševska, also important because of the characters and the shadows and the night and. Yeah, I think Mojca is doing. I mean, she has lots of experience, you know. So it was. I mean, working with Slovenian people on film is very easy. So. In a good way. We should mention the co-producer, the Slovenian co-producer, Forum Ljubljana, and Eva Orman, that made the deal. I'm going to sound like a parrot, but I really adore Eva Orman because she's a tough little lady, and I respect that a lot. Is there anybody having a question from the public? Ali kakšno vprašanje? Prosim. Yeah, yesterday we saw 2 Croatian co-production movies, and somehow I noticed that the actors were quite different than the Slovenian movies. So I really liked it a lot, and I think they have this natural, like doing nothing but doing a lot. But you know, like, what is your approach to directing actors? I wonder, like, how much do you go? I mean, you have to give them freedom, you know, and of course reminding them that not to overreact. That they have faith in the context of the story, that they don't have to show everything on the face, that spectator, the audience will, with their minds,
read it, so they don't have to show everything. But when I don't think that, I mean, I haven't seen that many Slovenian films, but I saw enough. It's not like Croatians are better actors than Slovenians, or like you had, you know, or like Serbs actors are the best in ex-Yugoslavia. I think it's really, you know, the approach of director, or I don't believe that any nation is better in acting or less better in acting. It's just, you know, really approach everybody. I mean, actors don't like to hear this, but in a way, everybody can act. You know, you don't, you know, really. You can pick somebody from the street. If you work with that person for I don't know, week, 2 months, you can maybe not it's going to be like Daniel Day-Lewis, but it's going to be very okay. So it's not big philosophy. Okay, you have to give them freedom and sorry. You work with Ivo Grigorjevic and Mirjana Karanovic that are master actors and with all their reputation. So was that a difficult part, because like they are like too experienced and you could not tell them things that Oh no, I always find a way to tell them, whether I succeed or not, but I always find a way. I mean, I never yell at. I mean, I really like to have my shootings to have the atmosphere which is relaxed, but you know, but hard working. You know, so nobody's afraid to say anything. You know, I'm not like I'm not the person who, if you are, I don't know, if you're my, I don't know, cinematographer or assistant of cinematographer, and if you tells me that, I don't know, the scene that we are doing is shit, I will think about it. I will not say, like, you know, fuck off. Who the fuck are you? So I'm trying to listen people, and I like this kind of relaxed atmosphere where everybody can say, you know, especially actors, does it work or not? I mean, my decision is at the end, but why not hear other people? This is collective work. The film was made in 2014. Actually, it's almost the end of the festival life and the promotion. I think probably this is the last. You know, it's already a year and a year out. What's coming next from you? Is the Croatia like a country where a good filmmaker can get his new project? But listen, I'm probably the wrong person to ask that question, because I never complain about, oh, they don't give me money. If you want to make a film, short one or a longer one or middle range, you can always find a way. You know, okay, you have to, you know, to activate a sensor in your mind to say, okay, there is no money. Okay, then I make a story which doesn't require so much money. You can, I mean, you have mobile phone today, you know. So I don't, you know, I'm a bad person to ask that, because I'm more like this kind of cowboy. Okay, I'll do it, and I'll find a way. So. Zvone, this is a nice ending of our short debate, because like directors from short films, they're waiting to join, and thank you for saying this at the end. Thank you very much. Torej, kratka pauza in po njej že težko čakajoči avtori kratkih filmov v tekmovalnem programu in Bojana ter Ana, ki me boste nadomestili na tem mestu. Hvala lepa in lep pozdrav.
Lepo pozdravljeni. Nadaljujemo zajtrki z avtorji. Tukaj v studiu sta se mi že pridružila režiser in pa scenarist dokumentarnega filma Tehnika ljudstvu, in sicer Slobodan Maksimovič in pa Jaka Trpinc. Lepo pozdravljena. V bistvu vajin film govori, kot ste ga sami lepo pisali, o 8-bitni sceni v Sloveniji, in sicer iz prve roke. Danes se zdi skoraj nepredstavljivo, da doma ne bi imeli računalnika oziroma da v bistvu vsak ne bi imel skoraj že svojega računalnika, ampak pred 30 leti je pa v bistvu praktično veljala prepoved uvoza računalnikov v državo. Tako da me zanima, kdaj se je v bistvu porodila ideja za ta film in kako ste jo potem razvijali. Ideja se je enostavno porodila, ker je pač to neka zgodba, ki mislim, da ima neko sled v slovenski sodobni zgodovini in pa še ni bila dokumentirana v tej obliki. To, se pravi, sama ideja se je porodila, rečemo, tam 2008. In takrat smo pač cel projekt zagnali. Gre pa v bistvu za eno zelo tako specifično tematiko, tako da si predstavljam, da nekdo, ki se ne spozna na to sceno, bi težko v bistvu naredil neko raziskavo, ampak če jaz prav razumem, si ti bil tudi na nek način del te scene, kako si bil vključen vanjo in pač koliko si v bistvu pol iz nekih osebnih poznanstv tudi črpal navdih za ta film. Ja, v bistvu scenarij oziroma zgodba, ne vem, če mogoče to malo nespametno reči, ampak scenarij na nek način je malo zgolfan, zaradi tega, ker je vsa ta vsebina filma so v bistvu na nek način moji spomini oziroma spomini te generacije, ki je te zgodbe doživljala sama. Se pravi, švercanje računalnikov, snemanje softvera na kasete in vse te garažne vaje in produkcije in tako naprej. Tako da praktično, ja, imel sem osebno izkušnjo z vsemi temi zadevami, o katerih film govori. Želel sem si pač to, da povejo akteri, tisti, ki so bili dejansko na sceni. Tudi svoje zgodbe. Morale ledino teh računalniških. Kako pa ste v bistvu potem prišla skupaj z režiserjem? Kako se je zgodila ta povezava? Jaka je napisal enih 100 imen režiserjev v Sloveniji, poimel žrebanje doma in je moje ime slučajno povlekel. Ne, Jaka bo rekel, dolgo je napisan ta scenarij, pol je bila opcija najprej en drug režiser, pa tretji, tako pa slučajno sem nekako jaz prišel. Menjaval v začetku tekme, tako po enem takem zelo zanimivem naključju, hvaležnem v bistvu, ne. Slučajno, tako da mislim, da je to nekaj najlepše za film, da se dogajajo take stvari, da sem tudi jaz bil involviran na nek način v tem svetu. Rad sem imel Spektruma, nisem ga imel sicer nikoli, ampak sem imel prijatelje, ki so ga imeli, tako da nismo šli v šolo, pa smo igrali igrice, pa smo poskušali nekaj programirati. Tako da mi je bila znana ta zgodba, ker sem tudi neki računalniški geek. Me zanimajo take stvari, tako da mislim, da sva se fajn vela z Jakatom in naredila dostopen film tudi za tiste generacije, ki niso imeli osebne izkušnje z ZX Spectrum, ampak mislim, da tudi vi, verjetno, ki ste veliko mlajši od nas, razumete, v čem je bila fora takrat in kako iz kolesa rata avto. Ja, v bistvu mislim, ena stvar, ki mi je bila zelo všeč pri filmu, so bile tudi te grafične podobe. Samo to vam je bilo všeč? Ne, ni mi bilo všeč samo to, ampak ena izmed stvari, ki res izstopa tako na zelo pozitiven način, ker ste uporabili v bistvu ta stil iz teh starih igrc. Pa me zanima, čigava ideja je bila to. Tudi recimo končni napisi so zelo zanimivi. Ta boben, ki se vrti, mogoče bi kaj več tudi o tem. Sej pa to ni, mislim, ni neka komplicirana stvar. Delaš dokumentarec o ZX Spectrumih pa o Commodorih in takrat je bila taka grafika, ni treba izmišljati tople vode, dajmo še mi to izkoristiti, še posebej v današnjem času, ker je vse, kar je retro, je moderno, tako da je nekako vse to ratalo simpatično. A to okrog bobna,
je pa moja ideja, ker zmeri rečejo, zdaj pa boben na kraju moramo dati. Jaz sem rekel, pa dajmo narediti boben na koncu filma in tako je to simpatična fora. Ja, res je, super. V bistvu, zdaj ta računalniški svet se zdi, da je zelo moška zadeva, ker edina ženska, ki se pravzaprav pojavi v filmu, je ta manekenka oziroma prijateljica od Džige Turka, ki se pojavi na naslovnici prve revije Moj mikro. Pa me zanima, ali dejansko takrat ni bilo nobene ženske na tej sceni, ali pač niste nobene dobili, ki bi sodelovala pri filmu? Jaz sem se tega na nek način zavedal, ne? Ampak dejansko je takrat dobesedno ni bilo na tej sceni neke ženske in zdaj dajati neko žensko samo zato, da ne vem, uravnotežimo naredi samo zaradi korektnosti, mislim, da bi na nek način izpadli še bolj čuden, kakor je pač zdaj v tem primeru, ki si lahko rečemo, pač ne, ženske neke na tej sceni pionirski ni bilo in kačmo. Se je pojavila ena gospodinja v arhivskem posnetku, ki je napisala, kaj ima v hladilniku, pa kaj lahko skuha iz tega. V bistvu je bilo to moje naslednje vprašanje, ker ta program Moja gospodinjska pomočnica je res zvenel zelo tako kot neka taka bizarno zabavna zadeva. Pa me zanima, mislim ti, ker si bil del te scene, je ta program dejansko kdo uporabljal? Je to bilo v uporabi, mislim, tako širše? Ali je bila neka taka stvar, ki... Najbrž ga kdo je, ampak verjetno bolj zaradi fascinacije s tehnologijo, kakor zaradi praktičnosti, ne, ker... Ne vem, tudi jaz dejansko ne morem reči, ali ga je kdo, ali ga ni, ampak dejansko, mislim, jaz ga ne bi, no, če tako da on zgledaš. Jaz ga uporabljam, recimo. Si naložim to. Drugače res na internetu imate opcijo, da vtipkate, kjer sestavine imate in vam predlagajo, kaj naj skuhate ta dan. Tako da ta program je revolucija, kar danes lahko uporabljate. Sicer je to televizijski film, pa se je tudi že predvajal na televiziji. Imate še kakšne druge načrte z njim? Ga, mislim, še v kakšnem kinu tudi predvajati ali bo predvsem ostal v tej... Želimo ga deliti ljudstvu, ne. In seveda neskromna ambicija je, da bi se prikazal na čim več festivalih, tudi v tujin, ker na nek način domnevamo, da vsaj nek del Evrope ali pa sveta, ki jim je ta te socialistične zgodbe zanimive, bi lahko pokazal nek interes. Ali pa mogoče Velika Britanija, ker recimo za X-Spectrum je tak zelo britanski fenomen, na katerega so tudi Britanci zelo ponosni bili. Ampak nekako se trudimo še v tej smeri. V bistvu smo s časom prišli do konca, tako da zdaj sledijo še pogovori z režiserji kratkih filmov. Najlepša hvala obema. Hvala vam.
Točke imamo tudi zaradi festivala. Prav. Zdaj smo že pred zadnjima dvema deloma zajtrkov za avtorji in sicer so se nam pridružili že prvi del avtorjev kratkih filmov 2, se pravi sklopa kratkega filma 2. Tako da že pozdravljam pred prvega avtorja in sicer filma Sošolki, živijo Darko Sinko. Imaš tudi v studiu s sabo kostumografijo, ne, filma? Kratka. Živijo. Torej, Sošolki je v bistvu zgodba o sporu med dvema sošolkama, ki pa zares eskalira šele, ko se v ta spor vmešajo starši in šola sama. Nekaj, kar mi je v bistvu padlo v oči, ko sem gledala film, najbolj je bilo to, kako je bil prostor predstavljen, kako je bila šola s temi dolgimi hodniki, praznimi, na ta način zelo sterilno pokazano oziroma reprezentirana. Recimo iz filmov si nekako predstavljam vedno, imamo ta kliše pač teh hodnikov polnih, ko tečejo učenci in tako naprej. Tako da to je bila verjetno zavestna odločitev s tvoje strani. Zanimiva se mi je zdela pač ideja, da se šolo predstavi prazno, mislim, zanimiva, utemeljena v tem smislu, da se po teh pisarnah odloča o usodi te deklice, daleč stran od otrok, ne. In tudi film je zelo natančno nekako strukturiran in s temi jasnimi takimi in sterilnimi pač avlami in neko tako malo hladno dramaturgijo ali pa zelo tako po sklopih, sem poskušal doseči tudi eno tako dramatičnost ali pa eno stopnjevanje te neke eksekucije, take male, ne. Pogovarjali so se že o tem, od kje je ideja za film, pa si omenil, da si dobil, da je bila to v bistvu dejansko resnična zgodba. Ja, ni bila čisto taka. V bistvu sem slišal tudi potem, ko smo film delali, še več takih zelo podobnih zgodb, čist iz ekipe, ne. Se je pol zelo nabralo ene 4 take zelo sorodne zgodbe, mislim v podobnem duhu, tako da po moje ni to čist, kako bi se temu reklo, osamljen primer ali pa sploh. Mislim, situacije so nam znane, no, niso neki čist z lune potegnjeno, ne. Mogoče za kostumografinjo zdaj vprašanje, kakšen izziv ti je zastavil Darko glede filma? Pač so bili to neke tvoji spomini na šolska leta, kako so bile učiteljice, tudi pa kako je pač vas ta svet nekako sestavljen, ki imajo prav neko posebno uniformo, se mi zdi. Ja, mislim, midva sva tudi že malo se pač, tako sem imela več sestankov, pa se vsem o tem pač pogovarjala, pa malo sem pač teh fotografij pregledala in se mi zdi, da te učiteljice res imajo en tak poseben svoj stil oblačenja, no. Tako da malo smo pač to posnemali, malo smo pa še dodali, no. Jaz se vam obima zelo lepo zahvaljujem. Gremo pa zdaj že, ja, izvoli. Ta kostum, meni se zdi, da je bil malo mogoče tako, kakor malo za nazaj, tako ko je ona bila dosti mlada, ta Sonja, kakor da pa gledamo neko učiteljico iz, ne vem, ko smo bili mi otroci, recimo. A je bila to zavestna odločitev ali to je samo tako, a še vedno se tako oblačijo tudi mlade učiteljice? Ja, meni se pač, ne vem, ne zdi pač nek tak kostum, no, mislim, se mi zdi čist primeren tudi za današnji čas, no, pa tudi, da se, kar sem jaz pač videla in tako se mi zdi, da se še vedno tudi tako oblačijo, no, te učiteljice. Se ne zahajam v osnovne šole. Ja. Mene je tudi to presenetilo, to, kar si izpostavil, ker človek si predstavlja take mlade učiteljice, da je to čisto sproščeno, ampak dejansko, ko smo po teh ogledih hodili, ko smo gledali fotografije nekako v teh inštitucijah, vse stopijo malo te jopce, rekelce, tako da skoraj spade malo retro. So one najbolj se spomnili, kako
Tako so bile včasih, učiteljice pa se mi zdi, da jih bolj resno jemali, če se tako oblečejo, zavzamejo to. Ta naša učiteljica je zelo še tak alterne. Glede na to, kar smo videli v resnici. Hvala. Mogoče še kakšno drugo vprašanje iz publike? Drugače bomo šli pa kar naprej k naslednjemu filmu in sicer je to film Vdih. Igrani film, kjer se dva človeka vsak s svojimi specifičnimi problemi na nek način srečata, ki bi lahko mogoče imeli bolj tragične posledice, ampak se nekako zelo dobro izide Blaž Završnik, režiser filma. Zanima me mogoče, kako to, da si za povod za srečanje teh dveh protagonistov v bistvu uporabil poskus samomora, potem pa nekako obrnil vzdušje filma iz tega začetnega, močkam bolj morbidnega v nek pozitiven konec. Je pa to na nek način tudi tvoj komentar mogoče na slovenski film, ki se velikokrat ukvarja prav s to tematiko? Čisto iskreno ne vem, kako je do tega prišlo, ker sem ta scenarij napisal toliko časa nazaj, da tako sploh ne vem, kako je nastal. V bistvu enkrat poleti sva z enim prijateljem se malo zafrkala, pa so to spisala, mislim, da v enem dnevu. In ne vem, kaj je bil takrat povod. Je pa res, da če pa zdaj nekako racionaliziram to, je pa ja, je to malo nekaj, kar me ves čas spremlja, pa v bistvu dosti nezavedno, to na nek način hočem prikazati neke teme, ki so pogoste ali pa tako drugače v slovenskem filmu, na drugačen način, predvsem to, da na nek zelo pozitiven način probam speljati. Zdaj najbrž je to bilo tudi tukaj prisotno na nek način. Torej se ti zdi, da v slovenskem filmu primanjkuje mogoče bolj pozitivnih ali pa optimističnih pogledov? Mislim, mogoče je primanjkvalo, pa se zdaj to malo spreminja. Se mi zdi, da smo v zadnjih letih dobili kup enih filmov, ki so bili zelo pozitivni. Mogoče je bolj stvar mojega okusa, kaj je meni blizu. Meni so pač ti pozitivni zaključki bliže, kakor ta težek odhod iz kina. Letos si na festivalu tudi prisoten kot soavtor filma, oziroma kot avtor filma Julija in Alfa Roma. Pa že lani si bil v bistvu tudi z Potjo v raj. In tudi tvoja v bistvu režijska preteklost je že kar lepo napolnjena. Tako da me zanima, mogoče glede na to, da si tudi ta film na Jadrnici dobil idejo, bi predlagal slovenskim režiserjem, da mogoče večkrat tudi sami obišče kakšno Jadrnico. Ne, mislim, da to ni bilo povezano z ničemer, zares. Jadrnje je lepa stvar. Gazvoda, se pravi, oče od Gazvoda ima tudi Jadrnico, pa se nec nikoli ni spravil jadrati in mi je ful žal, ga hočem prepričati, da bi šel kdaj. Ne vem, pač to je sam način preživljanja, ki mi je bil dan v zibko praktično. Jaz sem odraščal na Jadrnici, ki je fotor pač takrat 20 let nazaj naredil, pa pač je to sestavni del življenja, tako da. Najlepša hvala. Hvala tebi. Zdaj pa z mano Tom Gomiza, ki pa ni režiser teh dveh filmov, ki jih bom zdaj tukaj omenila, ampak producent. In sicer te dva filma XYX in Božja napaka, ki jih bom kar skupaj zdaj predstavila, čeprav se eden v bistvu te včeraj v drugem sklopu, sta nastala v okviru Luxus produkcije, kjer vsako leto nastane več 10 filmov, večinoma dokumentarnih. Se pa tudi v zadnjih letih med izdelki pojavljajo vedno več eksperimentalnih filmov, kot recimo tudi XYX je. Tako da me zanima, če lahko za začetek poveš majčkeno več o tem, kako vaše delavnice delujejo, s kakšnim namenom jih organizirate, pa mogoče še tudi ta svoj pogled, kako to, da se zdaj razvijajo iz dokumentarnega v mogoče druge žanre. Ja, mi že v bistvu zdaj to je 13-14 let delamo te delavnice in predvsem so to delavnice dokumentarnega filma. Te so tudi s časom rasle tako po obsegu, po izdelku, ne vem, prvo leto nas je bilo tam mogoče 12, pa so bili 3 filmi narejeni, do tega, da recimo letos v Ljubljani je bila končana delavnica, je bilo spet okrog 50 udeležencev, pa ne vem, je bilo pa 22 kratkih filmov na koncu posnetih.
Na teh delavnicah v bistvu so mednarodne. En razlog je tudi ta, da v bistvu nam je lažje dobiti sredstva za mednarodni projekt, kot pa da bi imel 50 ljudi iz Slovenije, pa tudi verjetno bi bilo težko dobiti 50 zainteresiranih. Tako da tam pridejo zelo različni ljudje, zelo različnim predznanjem, različnimi znanji z področja filmskega ustvarjanja, do tega, da imajo zelo različne informacije ali pa nimajo nič o tem, kam sploh pridejo, kaj bi tukaj snemali. Tako da mi potem jim neke teme vnaprej, te naši kolegi malo pripravijo in malo predlagamo, nekateri pa tudi sami izberijo, kaj jim je neki navdih, ko pridejo, ko nekaj vidijo. Potem na teh delavnicah imamo seveda meri več mentorjev, recimo redno sodelujemo z Želimirjem Žilnikom, pa potem je tukaj tudi Boris Petković, pa Marko Cvejić, pa Jure Čarnec za kamero, pa Igor Bezinović je tudi zdaj na tej naslednji delavnici, ko se začne v petek v Krškem, izvanredni Bob za montažo. Tako da je tle cel kup enih ljudi, ki so pa vsi na nek način, v bistvu noben ne želi temu udeležencem vplivati, kak film bojo naredili. Kak film je, v bistvu, kaj bojo se oni odločili, čisto njihova stvar na koncu, seveda jim pomagajo z nekimi nasveti, predvsem na osnovi nekih predhodnih izkušenj in pa tudi to, kaj bojo snemali. Imenuje se delavnica dokumentarnega filma in potem zmeri še 2-3 igrani filmi nastanejo, tako da z tega se že vidi, koliko strogi smo mi pri teh pravilih. Tako da seveda, če kdo želi eksperimentalni, ga podpremo, sicer potem dostikrat se zgodi, da kjer od mentorjev reče, da tle nisem jaz najbolj doma, da se tudi konec koncev to zdaj naredi, pač dobi neko tako mnenje, ko bi mogoče bilo kjerega od gledalcev. In tako je tudi pol ta XYX, če grem kar naprej, mogoče kak je nastal. Te dve dekleti iz Belorusije ste bile malo več kot 1 leto pri nas v okviru te Evropske prostovoljne službe in ste bili tudi na delavnici. In v bistvu niste imeli te ideje že prej, ampak je prišel en fant iz Belgije, ki je pokazal svoj film, ko je z neko super makro lečo posnel neke žuželjke. In so bili toliko navdušeni nad filmom in oni mu sabo to lečo in so ga pol nafehtali, če bi jim posodili in so naredili ta film. Tudi sami se v bistvu Kato Drobiša, pa Saša Ignatovič, ki sta avtorica tega filma, tudi sami se dosti posvečata nekim LGBT temam. In ker prihajate iz Belorusije, se mi zdi, da tudi ste omenili, da se recimo tam nimate na ta način možnosti izražati. Se je tebi zdelo, da ste tukaj imeli to priložnost, pa da boste še kdaj prišli, pa to naprej razvijali pri nas? Ja, v bistvu kar malo trpite obe gor, ker res ni, tudi pravi, vem, s Sašo smo se pogovarjali tam, v bistvu pravi, da je nevarno s kamero iti na ulico, ker lahko mi grede končaš v kakem zaporu. Itak se vse kontrolira, sploh one, ki so tudi prej študirale že zunaj, jih ima KGB njihov tam nekje v nekih evidencah. Tako da velikrat tudi na Facebooku te naši Belorusi nimajo svojih imen, malo pazijo, ker nikoli ne vejo, ko bi šli nazaj, kaj se jim zgodi. Tudi recimo ta Ana Savčenko, ki je pol od drugega filma, so avtorica. O Božje napake. Božje napake. V bistvu spodobno, na nek način mečkan bolj direktno, ampak vseeno se ukvarja z neko podobno tematiko. Tako, hodijo pa k nam, njim je tukaj super, oni pravijo, da so odkrile raj za ustvarjanje dokumentarnih filmov. Njim raj pomeni to, da bi se dobijo kamero pa za spat pa za jest. Tako so zelo skromne, tako da nekdo misli, kaj mi tle veliko ponudimo lahko. Tako da so pol, one so končale že lani konec leta to Evropsko prostovoljno službo, tako da letos so bile pol spet v Ljubljani tudi na delavnici. 1 mesec pa pol so one lahko največ v Evropski uniji, tako da so ta mesec pa pol letos koristili, da so prišli sem in so pol spet posneli en film. Tako da verjetno bomo kaj od nove produkcije videli že naslednje leto na FSF-ju. Ja, stopam, da bo dihar kaj. Hvala, Tom. Hvala tudi vam. En lep aplavz, prosim za... Zdaj bi pa kar prosila za izmeno, da se mi pridružijo Mateusz Jerman, Juš Premrov. Nekaj se tudi jaz naučim vmes.
kaj bo tukaj snimali. Torej, znova smo v studiu in znova smo na zajtrku z avtorji. Jaz bom pa kar začela z vprašanji za naslednjega avtorja. To je Matevž Jerman. Zdravljen, Matevž. Živa. Ti si se predstavil s filmom Poletne basni, ki imam zapisano tukaj, da je eksperimentalni film o mladosti, koncu sveta in vonju po bencinu. Zanima me, odkot ideja za ta film in kako je nastajal? Imam malo smešne zgodbe, ker gre v bistvu za material, ki smo ga posneli skoraj 2 leti nazaj pri snemanju enega videospota in mi je dolgo časa ležalo na duši, da ni tam, mislim, posnetki so bili toliko všeč, da sem pač hotel nekaj več narediti iz tega in se mi zdelo, da ni čisto izkoriščeno. Tudi komad, recimo, ki je bil takrat uporabljen, nekako ni najbolj sedel na to in pač sem se zdaj odločil pa še enkrat premontiral pa malo drugače zastavil stvar in to je to. Zakaj si se pa odločil za eksperimentalno formo, ki se mi zdi, da je pri nas precej zapostavljena glede na produkcijo recimo ostalih filmov? To mogoče izvira iz tvojega siceršnjega zanimanja za eksperimentalni film? Tudi, ja, ampak ne vem, tle sem čisto po nekem feelingu šel, ni bilo zares enega scenarija ali pa teksta in sem, ne vem, po nekih občutkih, kako se zdaj pripleta recimo te podobe pa glasbe recimo pa ta poezija, ki je notri. Te mogoče konkretno navdihnilo kakšno drugo delo? Ja, dobro, takrat, ko smo to snemali, je bila glavna inspiracija, mislim, da takrat smo bili vsi pod vtisom teh Spring Breakers, Harmony Korina, recimo pa Drive, Winding Refn in smo probali potem v nekem tem impresionističnem vizualnem slogu, pač neke ful močne podobe smo iskali, no, tako da se pol tudi verjetno se opazi tudi na filmu, ne, pač ful saturirano pa tako. Kakšen je pa nauk tvoje basni? Ja, lahko ponovim včerajšnji odgovor. Lahko. Ja, da življenje je samo vožnja z vrtiljakom. Ne, to jih hec, ne vem, ni nekega nauka, nič nočem moralizirati ali pa karkoli pametovati. Hvala lepa za odgovor. Hvala ti. Film Zunaj, režiserja Juša Premrova. Ne vem, bomo videli. Tebi se je pridružila tudi glavna igralka v filmu. Živa. Zunaj je zgodba o paru, ki se odpravi v naravo, kjer pa poleg vlažnega mahu in žuželk najdeta še nekoga iz preteklosti. Jaz bi tudi ponovila mogoče to vprašanje, ki sem ti ga že včeraj zastavila, pa vem, da si se zelo pripravil na njega. Kaj je zdaj zunaj, česar ni noter? Ta film je zunaj iz mene. To je največ, kar lahko po moje povemo temu. In mislim, da tudi je najbolj točen opis, pač, ker gre za eno idejo, ki je šla čistko, ki ni bila tako plod ene analize in ene sinteze, ampak je šlo kar vse nekako direkt. Sem probal čim bolj... Mikrofon, če kar vzamete. Sem probal iti čim bolj iz... Kar približe ga bolj svojim ustom. Iz nekaj iznoter in pripeljati ta film ven. To je to, po moje. Kakšna so pa vse za tebe bila tveganja pri temu, da tako osebno zgodbo predstaviš v svetu? Glih to, ker ni zares ena osebna zgodba, nima neke podlage na eni osebni izkušnji, ampak bolj na enem notranjem občutju. Zdaj, tveganje po moje ni bilo veliko, zato ker tudi jaz sam nisem vedel točno, kaj dajem ven na začetku in sem to nekako ugotavljal skozi film in upam, da je prišlo ven nekaj, kar je nekdo videl po svoje, pač to je bil tudi nekak namen, no. Jaz nimam tle ene točno začrtane linije, kaj naj bi to zdaj bilo, ampak upam, da je nekdo najde neki noter. Jaz sem, no, na koncu koncev najde neki noter. Znotraj, torej.
zunaj. Ja. Mogoče mikrofon predaš kar tvoji igralki. Kako vas je Juž pripravljal na to vlogo, oziroma mogoče s kakšnimi referencami ste se tudi sami, pa si se sama pripravila? Ja, mislim, jaz sem videla vse skupaj v bistvu kot neko zgodbo o tem, kako so razmerja lahko nedefinirana, oziroma kako so izmuzljiva in kako se v bistvu na sprehodih skozi življenje srečujemo in razhajamo. In recimo prav ta dotično dekle, ki sem jo igrala, se mi zdi nek tip dekleta, ki v bistvu išče. Vsi ti sprehodi so nekako iskanje. Ne vem, no, to sem recimo jaz videla, oziroma potem, ko smo snemali, ko je bil material narejen, se mi zdi, da sem imela ta občutek, da v bistvu sem skozi film skozi nekaj iskala, nisem našla in sem v bistvu pobegala. To, kar se mi zdi tudi danes ena taka, ne vem, neka faza mladosti, ki jo vsak mora dati čez, da išče, pa ker noče se za nekaj odločiti, zbeži. No. To se mi zdi. Zato je tudi film izmuzljiv. No. Zato v bistvu na koncu ne moreš reči, da nekaj imaš, ampak v bistvu moraš iskati naprej. Tako. Najlepša hvala. En aplavz, prosim, za ta. Zdaj pa bi vprašala Katarino Rešek, režiserko oziroma glasbenega spota za skupino Meter z naslovom Meduze. Ti si že bila pri meni tukaj v studiu, med tem času si bila tudi še v Portorožu, pa me najprej zanima, koliko meduz si videla v tem času? 2. Res tako na plaži. Pač iza čoška sta me čakali. Če veš, kaj mislim. Kako pa je prišlo do te kolaboracije s skupino? Mogoče lahko za to priložnost še predstaviš svojo razširjeno ekipo na odru? Z mano je direktor fotografije in moj prijatelj in moj sodelavec in Saša Štih. In zraven moj prijatelj in tudi sodelavec in super glasbenik Darija Nožicarini. A.k.a. Dača. Evo, to je to. V bistvu, povem, kako je pa še do tega se... Ja, lahko v bistvu kar razdelite si mogoče, da poveš svojo plat, pa potem še... Ok, da vidimo, če se ujema. V bistvu, naj je združila ena zelo posebna oseba. V bistvu je pač ona bila tako ena skupni imenovalec med nama. In tako nekako so se spoznala, pa čez čas, čez eno zelo težko zgodbo, v bistvu so se nekako zbližala in pa so začela tudi tako dejansko sodelovati pa to. Tako da v bistvu najprej je bila ideja, da bomo neki glasbeno sodelovali, pa sem slišala iz Meduze, pa sem bila tako, pač da treba narediti video spot, pa lih neki smo bili še takrat v studiu skupaj, in pa je to nekako tako ratalo. Zdaj pa tvoja plat. Ja, tako nekako se je to zgodilo. Pa upam, da bova sodelovala še naprej. Ja, zdaj, da ne bomo preveč dramatično vse skupaj. Kateri so bili pa največji izzivi? Ti si pač zdaj glavni lik nekako te zgodbe v videospotu. Je drugač snemati, oziroma pač si igral drugač tudi v filmu Julian Alfa Romeo, naj še to omenimo, ne boš danes tudi spet v studiu verjetno. Mogoče kakšna je bila drugačna izkušnja za videospot, v videospotu igrati ali pa potem v igranem filmu za tebe konkretno? V bistvu ta lik, ki ga ne igram v spotu, pač to sem jaz. Zdaj pa v filmu Julian Alfa Romeo sem pa mogel zgraditi nek karakter pa zaigrati tega mladega gospodiča Tilna. Tako da to je to. Katere so bile pa v bistvu za tebi potem večji izzivi pri tem snemanju? Je drugače kot recimo, verjetno so neke posebne zakonitosti pri snemanju, mogoče videospota? Mislim, definitivno je šlo tukaj za en velik izziv vse skupaj, zato ker to je pač spot, ki je pač izgleda kao $1 milijon, ampak ni za $1 milijon.
In v bistvu pač tako je šlo za ful enega truda in entuzijazma in energije not vložene. Ampak tako mislim, valjda videospot ima svoje zakonitosti, plus to, da je pač kot vsak projekt na tem svetu je pač tako samosvoj in pač ima svoje specifične izzive, svoje specifične težave, pa tudi specifične v bistvu dobre lastnosti. Tako da ja, v bistvu, ne vem, meni je bilo samo pomembno to, da v bistvu, mislim, jaz že, ko sem poslušala Meduze, so se mi prikazovale slike, tako da v bistvu samo to, da smo pa sledili temu feelingu. Kako pa mogoče tvoj direktor fotografije potem s tvojo vizijo sodeloval? Si mogoče kakšne reference njemu vizualne prav posebej? Mogoče lahko kar sam poveš, kako je? Bi se znam tako rekel. Mi da so s Katarina te spote malo drugače v bistvu zaštartala in to na tak način sem jaz lani po končanem študiju v Beogradu, ko sem se preselil nazaj v Slovenijo, sem iskal nekega režiserja, s katerim bi lahko delal in mi da sem imela nek projekt 3 leta nazaj, ki pa ni prišel do realizacije. In se je spomnil, jaz bi rad pač nekoga, ki pač ima to mišljenje, kogar ga imam jaz, pa se mi zdi, da si ti ta prava, s katero bi lahko delal. In takrat sem tudi se usedla in recimo, kar se tiče reference, bilo tako mi, da sva si na dan pošiljala maile, v vsakem mailu 4 videospote, reklame, karkoli in dejansko je pač prav pri Meduzah je bilo nekako tako, da sva rekla, a veš, ona reklama, ki sem ti jo poslala 2 meseca nazaj, pa sem rekel, ja, vem, je on 4. link, pa jaz neci sa veš polna začetek bi pa izunga, ki sem ti, 4 mesece nazaj, no. In v bistvu se pač tako nekako je prišlo od teh, pač kot kao nekih pizdarij. Drugače bo pa tako, da prej smo posnela Palmo in pri Palmi smo ugotovili, da so naredili premalo materijala in potem so kle pri Meduza so rekli, da moraj malo več, pa da nam ne bo dolg čas in potem smo naredili preveč. In recimo tudi določene zadeve, ta garažna hiša sploh ni bila v planu, da jo posnamemo, ampak je v tistem trenutku začel padati dež in smo rekli, kam gremo, in smo rekel, pač gremo v garažno hišo, ampak kjer pa, ja, v Ljubljani snemamo, demo BTC. Tako da je on pač, in tako je pa prišel do te lokacije, pač ni imela nobene veze v bistvu s ničemer, spontano. Se med vami potem obeta še kakšna kolaboracija, naslednja? Če lahko že razkrijete plane. V bistvu ja, tako sem se zmenila, da sem jaz njihov hišni režiser. Ampak ne, v bistvu tako, ja, obeta se zdaj v bistvu bo konc leta, recimo, nekaj takega, ker oni izdajo plato, pride en videospot ven. V bistvu tudi za eno tako glasbeno sodelovanje med nami, pač tako. Tako da ja, v bistvu, ja, plan je čim več delati, s čim več pač kvalitetnimi ustvarjalci se povezovati in to je to. Potem pa še čisto zadnje vprašanje za Darija, zaradi tega, ker so mi naročili, da moram vprašati. Kdo so Meduze? To pa mislim, da se lahko vsak malo po svoje predstavlja. Je pa tako neka, kakor si jaz predstavljam, neka metafora pač za norost. No, vsak si naj za sebe predstavlja. Hvala lepa. Kukla malo zarepala od komada. To si je iza Joška jih čaki. Ne bom repala, res ful slabo repam, ful si želim biti reperka, ampak ful mi ne gre. Imam pa tako, danes sem sestavila en ful hud line in ga posvečam tebi, Tosja. In sicer sveg iznad svega. Super. Ok, hvala. Zdaj pa še zadnji, ampak ne. Ja, ne gre, fakt. Ups. Zadnji avtor eksperimentalnega filma, oziroma eksperimentalne ljubezenske zgodbe za 21. stoletje, kako bi jaz temu rekla. Sicer filma Poti, Peter Cerovšek. Živijo, Peter. Torej, tvojemu filmu je naslov Poti in tudi s tabo skozi film nekako potujemo po enih krajih, ki si jih čez določeno časovno obdobje prepotoval. Pa me zanima, kako točno si potem nekako retrospektivno zamislil film
Oziroma pač ti si snemal vse sproti s kamero na telefonu, a ne? Ja, dejansko so te posnetke nastajali zadnje 3 leta, ko sem potoval do teh nekih oseb, ki so mi nekaj pomenile. In potem se tega materiala začel nabirati in potem sem rekel, ja, pač nekaj moram z tega narediti. Rumenega, če vzamete mikrofon. Ja, in tako, kot je rekel Juž, tudi jaz sem pač mogel to vendati ali kaj. Ja, in potem sem pač se odločil, da bom probal nek film narediti iz tega. Takrat sem tudi se navdušil nad, tako 3 let nazaj, nad Jonasom Mekasom, kako on gleda življenje, ki so tako neki utripi samo življenja. Ja, in pol sem si zamislil film, ki ga pa nisem imel, dokler nisem imel teksta. Kako si pa tekst dobil? Ja, tekst sem pa potem, nisem vedel, kako naj to povezujem, ker recimo kot Mekas, naprimer, on ima voice-over, jaz nisem hotel nič govoriti. Ja, potem sem enkrat prišla ideja, kaj pa ta na Facebooku chat, ker sem se pač pogovarjal z njimi in je bilo tako, 15 000 sporočil in sem šel čez vsa, 75 4 strani in sem zbral, 10 stavkov, ker so mi pač nekaj dali. Se ti je zdelo, da potem nekako skozi film, ko zdaj pozunanjiš te neke občutke, deluje cel ta proces mogoče celo terapevtsko? Ne. Ne, sej, mislim, jaz sem tudi dosti dolg, pol ta film delal, ker sem imel neke etape, pa tle bi se tudi zahvalil Matevžu, ki mi je na začetku dosti pomagal. Greš pa čez različne stadije in pol, zdaj gledam čisto drugačno ta film, zdaj mi ga je bilo že tako malo dosti počasi. Še ena zanimiva zgodba je v bistvu zadnji kader je na nek način povezan prav s tem krajem, kjer smo danes vsi. Ja, zadnji kader sem posnel lani na FSF-ju, ko sem v Monfortu, v skladišču soli, nekaj deževalo odzun, pa sem videl ta vrata in tako kot en okvir je bil, kot nek frame, tako pogledam, vidim, da še en človek brez majice teče, in sem rekel, ok, jaz to posnel. In pač ja, in pa se je zgodila še ta fora, da je bila noter glih tonska vaja in sem glih ta komad od Beatlov in začel špilati, ki ga takrat nisem niti poznal, sem pač pol, ko sem pogledal besedilo, pa v bistvu to ta film, ki dejansko iste stvari govori. Torej, tvoje življenje je v resnici film. Ne vem. Hvala, Peter. Prosim za en aplavz vsem avtorjem. Dario reče Jarmanov palme na slajci, ker to je bilo. Ja, bi Mogoče mu bo... Poklonjen, drugače to slajci. Ja. Fak, Jarman. Jaz bi v bistvu prosila zdaj za... Jaz verjamem, da si boste še veliko poklonov potem izmenjali, a ne, zunaj, za kulisami, ker nas pa čas mečkam priganja. Se moram pa zelo lepo zahvaliti, pa na oder povabiti ekipe 4 kratkih filmov iz sklopa 3.
Pozdravljeni spet na Zajtrku z avtorji. Tole je zdaj naš zadnji sklop in sicer bomo predstavili avtorje filmov, avtorje programa Kratki film 3. In sicer že pozdravljam tukaj v studiu ekipo filma Mario je gledal morje z zaljubljenimi očmi. Tako da prvo vprašanje v bistvu bom naslonila kar na režiserko Svetlano Dramlič-Jovičič. Jovičič. Se opravičujem, že včeraj sem tako dvakrat pa trikrat narobe prebrala to. Zdaj, ta zgodba filma bazira na literarni predlogi Dušana Šarotarja, ki je tudi z nami in je tudi scenarist filma ter odigra tudi glavno moško vlogo. Tako da, mogoče bom pa kar njega najprej vprašala. Tako je kolaborativno delo to. Zdi se mi, da vsi Slovenci gledamo na morje z zaljubljenimi očmi, nekako. Mario, ta glavni lik, pa se zdi naravnost hipnotiziran od njega. Tako da, kaj je morje ali pa Mediteran, kaj ima sta tako magičnega? Verjetno je morje seveda tisti pravi element, neka materija, prav morje, iz katerega vse izhaja, če bi šli mogoče malo globlje samo od besed, ampak nedvomno je morje tisto, kar neko prvo romantično predstavo, neko zaljubljeno svobodo vsakem prikliče, ampak mogoče je ta naš Mario malček drugačen ravno v tem, da ni samo zgolj ves čas melanholičen in v nekem smislu trpen junak, ki morje samo opazuje, ampak se nam je zdelo pomembno in tudi meni, ko sem nekako to zgodbo pisal, da v nekem drobnem elementu se zgodi nekaj, da je treba včasih tudi kaj prelomiti, zlomiti, razbiti minimalno, pač metaforično ali ne, zato, da bi prišli do ljubezni. Se pravi, včasih je treba tvegati, ne samo romantično biti zazrt. Kako je pa za vas, recimo zdaj ste vi imeli nek drug pol mogoče pogleda kot ženska, se je ta mogoče razlikoval od tega, ki v zgodbi recimo vaš scenarist pogleda, je to tudi vplivalo potem na delo režije? Z Duškom že sodelujeva na kar nekaj skupnih projektov sva naredila in nekako isto gledava na stvari, tako da tu nismo bili kar usklajeni, kar presinhronizirani. Zgodba v osnovi je bila napisana, je bilo malo več dialogov, ni bila možno tako ful poetična v smislu je bilo več dialoga, ampak smo mi bolj poetično zastavili, tako da je taka čisto preprosta, enostavna, kratka zgodba. Kje ste pa posneli ta film? Kako ste našli tudi te lokacije? Te lokacije so tam, kjer je Duško to zgodbo napisal. In tudi ta Mario je praktično živa oseba, ki tam živi. Zgodba ni čisto njegova, mislim njegova, film ni zaposnet dokumentarno po njem, ampak ideja nekako zgodbe je bila bazirana po njem. Zdi se mi, da tudi neko težko ga je mogoče umestiti v določeno obdobje, ali se pa sam meni zdi nekako, da obstajajo neki brezčasnosti? Ja, tako smo želeli, da ga ne umestimo v čas in prostor, ampak da je nekako, da bo več enostavno, tako da je brezčasen. Upam, da nam je uspelo. Najlepša hvala. Gospod profesorja pa ne boste nič vprašali, sploh veste, kdaj on ne veste. Se upravičujem, nisem. Načeloma imamo ponavadi zdaj tukaj v studiu samo režiserja, ampak lahko mogoče ga vi vprašate. Ne. Pardon. Veste, kdo je sploh gospod Simjanović? Poznate njegova dela? Ne, nažalost ne. No, te pa gospod profesor. Se upravičujem, ampak res nisem bila pripravljena na... Ne, no, te bo pa Duško vedel, kaj je. Jaz sem vesel, da seveda, ko smo film že delali, nekako v pripravah, tudi z filmsko zasedbo, seveda, poleg mene, jaz sem bil pač v tej manjši vlogici, napram Branki Katič, legendarni tudi srbski igralki, in potem je tudi Svetlana povabila k sodelovanju, tako če lahko rečem, legendo jugoslovanskega ali pa srednjeevropskega ali širše filma, filmske glasbe profesora Zorana Simjanovića, ki je zaznamoval tako rekoč eno celo epoho
filmske produkcije bivše Jugoslavije v 70-ih, 80-ih let. Pa mogoče samo toliko, da ta mali prostor, ta mali Portorož saj nekaj sliši, kakšno besedo tudi gospoda profesora, pa bi ga prosil. V tem malem filmu, v tem malem mestu, pač v vaši veliki muziki nekaj. Kad radiš muziku za film, onda je radiš onako koji ti je film, takva je i muzika. Znači, prilagođava se muzika. Ja sam u životu napravio 65 igranih filmova, oko 50 kratkih i crtanih i tako dalje. Ali zainteresovala me tema, interesantna je bila tako o otuđenim ljudima u malom mestu. Onda je Svetlana, i da li biste vi htjeli da mi napravite muziku, onda se tako i Kusturica dolazio kod mene i rekao da li biste vi kako mogli napraviti, tako da pred njom je i Kan, verovatno, ako ide po toj nekoj logici. Tako da je imao sam zadatak da je mandolina bitna, već je bila spremljena da bude u filmu, tako da je to na neki način me povelo i mislim vrlo interesantno i zanimljivo. Najlepša hvala, pa se tudi zahvaljujem vam, da ste me naučili danes nekaj novega, glede na svojo... Ja, z veseljem se bom več naučila o tem. Jaz bo šla pa zdaj kar naprej in sicer bi vprašala režiserja filma 2.1 in sicer filma o taksistu, ki se mu življenje spremeni... Ni gospoda režiserja tukaj. Ni. Pardon, nisem opadla. Potem ga bomo pa šli kar na film Stopnice, katerega režiser pa je tukaj prisoten in tudi scenarist, Miroslav Mandić. Včeraj ste mi že rekli, ko smo imeli pogovor na odru, da gre za zelo osebno zgodbo. Tako da bi vas v bistvu vprašala, kakšen izziv je pri tej odločitvi, da delite svoje osebne izkušnje s svetom. Kaj vam je tukaj, kakšna motivacija vam je bila tukaj, ta delitev? Ja, pa nerodno mi je deliti nekaj tako osebnega, tako da ne vem, če bom več nekaj tazga naredil. Ker v stvari, mislim, vsi mi delamo, vsaki film je na svoj način oseban, pa i če izbereš da delaš neke ovce na Novi Zelandiji, sigurno te neka iz tebe vleče proti ovca na Novi Zelandiji. Tako da iz tega naslova je vsak film oseban, če je nekaj relevantan. Ampak ovo je, ja tako nekako delam res neku črtu med osebnim in privatnim. Ovaj se bojim, da je malo na to preveč privaten in zaradi tega mi je res nerodno in zaradi tega sam vas malo včeri i tako zignoriral, da se ne bi ukvarjal s tim nekim privatnimi aspekti, tako da res mi je nerodno. Je pa nekako naloga vse, ne naloga, ampak umetnost je ravno, bistvo umetnosti je v tem, da nekako si delimo tudi neke te izkušnje, ki jih imamo kot ljudje. Ma ja, samo odkot ti veš, da mene tvoje privatne izkušnje zanimajo? Zakaj bi ja hotel, da tebe moje privatne izkušnje zanimajo? Eto, to je trip, kater ja zdaj tle imam i problem. Verjetno, da potem vidite vi potem, kako ljudje tudi pridejo na vašo projekcijo oziroma koliko ljudi se udeleži tega, kar jih ta zgodba pritegne. Ma ne, oni su prišli ker je to festival, ker su tam 3 druga filma, pa su se tam zgodili, pa su gledali to. Tako da, ne, res premišljam, ali je sploh taj film za prikazovati. Tako da bom se do jutri pojutrišnjem odločil, kaj s tem naprej. Redu, najlepša hvala. Prosim. In še zadnja ekipa, sicer režiser Kristjan Kranjčan in glavni igralec Žigan Kranjčan. In sicer to je režiser filma In tako je večer. Ta film združi zdaj 2 mlada človeka v na videz zelo žalostni misiji, ki se pa potem mogoče drugače razplete, kot smo si nekako pričakovali, oziroma si pa nismo želeli. Tako da povedal si mi že, da si sodeloval pri tem filmu kot scenaristom z Necom Gazvodom. Kako je prišlo do te kolaboracije v bistvu? Si ti pristopil do njega, ste se že prej poznala? Ja, v bistvu, jaz sem pristopil do njega, ker sem videl ta njegov film Izlet in mi je bil ful všeč.
In mi je všeč, da mladi ljudje nekaj delajo v Sloveniji novega, ker jaz pa živim v Amsterdamu. In sem mu pisal prek Facebooka, vsaj nekaj dobro v tem Facebooku. In sva se tako v bistvu spoznala in potem, ko sem jaz prišel v Slovenijo, sva se dobila na kavi in sva videla, da je cool, mislim, da nam je cool biti skupaj in tako. In potem sem jaz v bistvu hotel narediti film in sem najprej njega vprašal in on je rekel, ja, da mi bo pomagal in tako sem tudi prišel do cele ekipe, no. Zelo so mi pomagali, tako da bi se jim res zahvalil. Ste potem tudi kolaborativno glede scenarija, se je kaj spremenilo v procesu filma? V bistvu se je glede scenarija ni tako veliko spremenilo, ker scenarij je izgledal zelo enostaven. Izgledal na 3 straneh, film je dal 23 minut, scenarij bil pa na 3 straneh. In se mi zdi, da zmeraj moraš videti, kaj ti scenarist ali pa kdorkoli lahko največ ponudi, najbolj ponudi. In recimo pri njem se mi je to zdela ta struktura, ker vedela sva, da film ne bo imel dialogov. In ta struktura se mi zdi, da v filmu drži in bilo je pa namen, da najdem pa žmoht te strukture. In se mi zdi, da mi je bilo to lažje narediti, zaradi tega, kar je on napisal. In tudi, ko si rekla ta žalostna stvar, pa tako, ampak mene v bistvu v tem filmu zanimalo čisto nekaj drugega. Mene so zanimali bolj ta neka naključja, ki se nam dogajajo v življenju, pa ki jih ne znamo prepoznati. In ko v bistvu te dva človeka skozi jih ta naključja, skozi več, ne, se to je filmski jezik, mogoče seveda so, ko se reče exaggerated, sploh ne... Mogoče pretirana. Pretirana, ja. Ampak ta naključja so mi bila nekaj zanimivega, s pomenom, ne. Tako, in to je bil en aspekt filma, ki sem ga hotel bolj izpostaviti in seveda je bil zmer ta vprašanje film o samomoru, pa slovenski film o samomoru, ampak zame to v bistvu ni film o samomoru. Zame je to bolj film o nekih odločitvah ali pa o nekih drugih stvarih in zaradi tega tudi ta naslov ni Takoj večer, ker je takoj večer in v bistvu ne se zajebavati. Mislim, bodite to, kar ste, zato ker je takoj večer. To mi je bilo bolj važno pri tem filmu. Tudi ta ritem v bistvu, tudi motiv montaže in tudi pač seveda režijske odločitve pri tem so za takšen film posebej pomembne. Glede na to, da si glasbenik, ti je to znanje mogoče kaj pomagalo? Ja, valjda, ful. Jaz ful iz glasbe vlečem glede tega. Jaz sem v bistvu bobnar in jazz bobnar in improviziram na odru in potem sem zašel v te komponistične vode in sem vedel, koliko je to se prehaja z enega v drugega in potem sem zašel bolj v te filmske vode in pa sem vedel, kako se to vse v bistvu je ena stvar. In glede tega ritma, ja, v bistvu je s montažerjem sva sprobavali narediti krajši film. Recimo, jaz sem hotel na začetku, da bi bil tam 12-15 minut. Ampak sva v bistvu ugotovila, da ta film ni v teh informacijah, ampak je v tem občutku. In ko sem delal z režiserji na akademiji kot filmski glasbenik, kot pisec filmske glasbe, sem videl, da velikokrat hočejo v kratkem filmu mogoče preveč povedati neko zgodbo. In se mi zdi, da v kratkem filmu to nekako, mislim, v celočercu lahko podaš zgodbo, ker se res navežeš na te like. V kratkem filmu mi je bilo zmer bolj všeč, da podaš neko atmosfero in zaradi tega sva se pol tudi odločila, sva šla nazaj na to daljšo verzijo in sva pač upala, da bo to mogoče ta občutek bolj obdržal, kar se mi zdi, da je. Tvoj glavni igralec v filmu je tudi tvoj brat, tako da mogoče za njega še to vprašanje, zdaj lahko imaš mikrofon? Se imam. Mogoče mi lahko poveš, je ta ta dinamika bratskega odnosa kakorkoli vplivala na vaju? Si ga mogoče videl v drugačni vlogi? Ne, v bistvu je bil ful jasno, da je pač on režiser in je pač res zelo dober režiser, mislim pač, kakor ni institucionalizirano izobražen in tako naprej, ampak pač vse njegove znanja, pač ne vem, se mi zdi, da je to veliko globje, kakor pa samo obrt in da če že iz te globje stvari izhajaš, tudi če je druga obrt, pa s tem že dosti globoko prišel, lahko iz te globje stvari vlečeš tudi za druge obrti in pač v bistvu hitrejš prideš do nekih spoznanj, ki so dosti esencialne pač v poklicu, kakršnem koli pač. Jaz sem že prej tudi dosti sodeloval v bistvu. Ja, ravno to je bilo moje vprašanje zdaj, mogoče tudi za naprej? Si želite še naprej sodelovati? Vse sva naredila. Smo naredili ta hidden meat, sicer pač je to performativna zadeva, ampak se pač tudi s filmom ukvarjala. Ja, glasbeno-plesno predstavljala. Pač nekako guramo. Krasno. Jaz se najlepše zahvaljujem vsem gostom v studiu.
S tem pa zaključujemo današnje zajtrke z avtorji in vas lepo vabim, da pridete na projekcije, ki sledijo temu. Najlepša hvala. Ekipa, kar ostanemo tukaj, delamo še zgoraj z Blažem.